Pozdrav plava nacijo! Kakvo ludilo! Kakva vijest je upravo stigla u našu redakciju. Jedna od onih od koje srce brže zakuca, a mi ne znamo bismo li se smijali ili plakali. Potez iz pozadine koji bi mogao redefinirati naš napad za sljedeću sezonu, ali koji je krenuo potpuno neočekivanim smjerom. Prava meksička sapunica koja uključuje milijunska iznose, snove o karijeri i naravno naš dragi Dinamo u središtu svega. Zadržite dah, jer ono što ću vam reći će vas oboriti s nogu. Ali prije nego što izbacim sve ove bombastične informacije, vi koji ste pravi navijači, koji vibrirate i patite s našim klubom, već znate što trebate učiniti. Ostavite taj like da ojačate naš rad, provjerite je li zvono aktivirano i najvažnije, pretplatite se na kanal kako ne biste propustili nijednu novost o našem zagrebačkom divu. Učinimo da ovaj kanal eksplodira. Počnimo od početka, od simbola, od mistike. Dinamov dres s brojem 9 nije bilo kakav komad tkanine, prijatelji moji. On ima povijest, težinu, magiju legendi koje su ga nosile. Od vremena Augusta Lešnika i Franje Wolfla, tamo 50. godina, preko velikana poput Dražana Jerkovića, Slavena Zambata, Cica Krančara, pa sve do novijih Davora Šukera i našeg dragog Eduarda da Silve, ovaj dres diše golove i slavu. A najzanimljivije je to što danas stoji tamo, obješen u svlačionici, bez vlasnika. Otkako ga je Bruno Petković skinuo, nitko se više nije usudio preuzeti tu odgovornost. I tu počinje naša saga. Veliki Zvone Boban, mozak iza naše sportske politike, imao je jasnu misiju – pronaći novog vlasnika za plavu devetku. Na njegovoj listi želja 3 imena su se isticala – Ramon Mirez, Dion Beljo i protagonist naše priče Igor Matanović. On je bio taj, prva opcija, igrač kojeg je Boban vidio kao idealan dio za naš napad. Njegovo ime je snažno kružilo hodnicima Maksimira. Ali onda, dragi moji, bajka se pretvorila u triler s gorkim završetkom. Kad se činilo da sve ide prema sretnom kraju, pregovori su se spektakularno izjalovili. Eintracht Frankfurt, klub koji drži prava na igrača, jednostavno je stavio cijenu na stol od koje se svima zavrtjelo u glavi. 10 miliona eura. Da, dobro ste čuli, 10 miliona europskih novčanica. Bogatstvo koje bi, složit ćemo se, bio pravi rekord. Očito, taj astronomski zahtjev je odmah ohladio Dinamov interes. Mediji su čak pisali da je Matanović odbio Zvonimira Bobana. Ali istina je složenija. Dinamo je taj koji je mudro odstupio pred tako napuhanom cifrom. A i sam 22-godišnji igrač nije previše insistirao na dolasku. On, rođen u Hamburgu, ima više njemački mentalitet i njegov veliki san, njegov životni izazov je uspjeti u Bundesligi. On ima zacrtan put u glavi drugačiji od drugih talenata poput Franje Ivanovića i Marka Pašalića, koji su u Hrvatskoj ligi vidjeli veliku priliku za karijeru. Prije nego što se odlučio braniti boje Hrvatske, Matanović je bio igrač mlađih njemačkih selekcija, igrajući rame uz rame s nikim drugim nego Florianom Wirtzom, onim istim kojeg je Liverpool upravo kupio za 125 miliona eura. To puno govori o njegovom odgoju i ambicijama. Sada analizirajmo situaciju hladnom glavom. Vrijedi li Igor Matanović zaista toliko novca? Njegova karijera je tobogan, uspona i padova. U sezoni 2023-2024 na posudbi u drugoligaškom Karlsruhu bio je čudovište. Postigao je 14 golova i imao 7 asistencija. To je bio spektakularan učinak koji je sve natjerao da misle kako će eksplodirati u eliti. No po povratku u Eintracht Frankfurt stvarnost je bila drugačija. Postao je luksuzni sporedni gluvac, dobivajući vrlo malo prilika. U 25 utakmica skupio je samo 673 minute na terenu, postići samo 2 gola i upisavši jednu jedinu asistenciju. Da stvar bude gora, ozljeda peta izbacila ga je iz 8 bundesligaških utakmica. Taj skromni učinak, zajedno s nedostatkom minutaže, srušio je njegovu tržišnu vrijednost sa 8 miliona na sadašnjih 5 miliona eura. Kao posljedica toga, izostao je i sad našeg Zlatka Dalića za reprezentaciju, izgubivši mjesto koje je osvojio u Ligi nacija, gdje je viđen kao igrač budućnosti. A kakva je budućnost ove sapunice? Za Matanovića vrata u Eintrachtu sjemać se da se zatvaraju. Prema njemačkim medijima, trener Dino Topmeller ne računa na njega za sljedeću sezonu i već traži novu destinaciju za napadača. Klubovi poput Freiburga i Borussije Mönchengladbach pojavljuju se kao glavni kandidati za njegove usluge. Očito, Freiburg, koji je završio na 5. mjestu u Bundesligi,
i mogao bi nam čak presjeći put u Europskoj ligi, najvjerojatnija je destinacija i ona koja se najviše sviđa igraču. Za ovog 22-godišnjega sljedeća sezona je ključna. Trenutak je da napravi skok koji svi očekuju u njegovoj karijeri. A za naš Dinamo, pa potraga za broj 9 se nastavlja. Možda su ovi propali pregovori bili spas. Možda smo se riješili trošenja bogatstva na neizvjesnu oklatu. Važno je da uprava nastavlja raditi, a mi ostajemo ovdje, naviramo, sanjajući dan kada ćemo vidjeti novog ubicu koji nosi naš slavni dres s brojem 9 i časti njegovu povijest sa mnogo golova. Lov se nastavlja, nacijo!